Ahee, namukela kambe ka Masita Xitsonga analyst. Channel. Hey, of course, namhlanje ta khala hi King Tsinya vantshwa man, leyi nga ta hi kha hi linka of course na Benny Mayengani the president and also Singove Mr Post, then makumu hi ta kha hi vuya ka timhaka ta manyangatsi man. Hey, a ku le ku tikeni. Yeah, so mina fika nhlamula of course ka siku namuntlha of course ra ti 19 ta July, rin'wana ra ti-page of course ra Action Alliance Development Party, ti-page ta ADP hi toxe va fika va tsala this post as you can see, laha nga fika kombisa ku lava a ni tshembi ku va votini na le ka politiki timenemene ta ka Gaza, as you can see. So hi fika hi pfula laha hi fike hi kuma ku ku na ti-votes laha ku voteriwa ku Gaza shutdown ya Khalanga Productions, lava nga fika va ku vanhu a va voti ku va lava mani ka event ya vona, either Benny Mayengani or Hosi Ngome Mr Post. So hi fike hi cheka laha swona ku Benny Mayengani i le ku leadeni, however va fike va kombisa xinhlokwana xa King Tsinya. So loko hi fike hi cheka laha hi fike hi kuma ku King Tsinya vantshwa hi fike hi votela Mr Post ku hi laha ka screenshot lexi xi nga biwa. As you can see, which is very very strange. Ku hi tiva ku King Tsinya i to right hand man of course ya Benny Mayengani the president, so swi fike swi hlamarisanyana laha ku swi te njhani hi fika hi votela Hosi Ngove instead yo hi votela Benny Mayengani, as you can see kwalani. So yeah, tivhoti leti ta real ni nga tlhela mi confirmela sweswi, as you can see ta exista kwalano. However King Tsinya vantshwa of course hi fike hi responda to this matter laha yi nga fika yi tsala ku kasi kwala ku humele yini hi ku mina ni vote Benny Mayengani ni tirhiseriwe murhi lani of course no mina ni wa Benny Mayengani no, as you can see. So ku hi King Tsinya vantshwa of course hi fika a deny these claims, a fika kombisa ku no swo ku humela error. So kona mina ni ready must I believe ku hi mina I believe ku nga ku ri error ku na yena i le ku ti xaviseni ku King Tsinya vantshwa, because mi nga mi xoni ka previous video hi swi voneni of course a ri na Hosi Ngove Mr Post koko already analyzing that video, if mi nga se yi vona yi voneni. So yeah, hi ku ya hi mina Master T I believe a lo endla xihoxo laniwa loko se ni yi connecta na the previous matter yo loko a khade image na Mr Post Hosi Ngove. I video mi nga se vona ta veka le on top comment, swi very very important va mi yi voni mi kota ku twisa context. So I believe ku King Tsinya vantshwa laha ku nga va ku va na xihoxo ne. So ngomu ka mi nga se vota ku famba mi ya vota le ka page ra Khalanga Productions, yes the page yi nga na 15,000 likes and 35,000 followers, famba mi ya vota le ti-votes so far ti fambisa leswi. Benny Mayengani i na 3,948 at 65%, Hosi Ngove Mr Post i na 34% at 2035. So yi le ku boweni swinene, famba ma vota le because va ta teka munhu loyi a nga ta na ti-votes to tala. Vhele vhele Master T a nge voti ku mina ni nga va lava vambirhi ka event vhele vhele hi leswo. Yena ivi a lunghisa, as you can see loko hi cheka laha swi loko xihlokwana xa Tsinya vantshwa se xi la kambe laha hi nga koti ku zuma xi under and i Benny Mayengani, as you can see kwalano. So ivi a lunghisa ku kombisa ku hi yena ku va error swo ka a nga va ngi aware, it's possible hi swin'wana leswi mi kuma ku ni fane ni react ka post leyi mi kuma ku it's a bad, mi kuma ku post yo vava swinene, mi kuma ku a ni hitisa laha it's possible mi kuma ku a ni hitisa laha somehow yi hetela yi veka laughing, it's possible at times. Ma yi vona mhaka leswi swa humelela na sweswo. So yeah, hi nga n'wi feli moya King Tsinya. And then of course hi tlhela ka manyangatsi, actually se hi le ka part 3 because ka part 1 mi nga mi swi voneni loko a fika a chingela mafamba, mi nga tlhela hi vekela na screenshot kwalano, and then from there of course mafamba ivi a threatena kombisa ku papila ri le ku teni ri le ku tele manyangatsi na mhani ku huwa kasi i serious mhaka leyi because ka sungula of course ri 19 ta July hina part 3 mafamba i sendini papila. So manyangatsi of course fika tsala ku ku na papila, apology u ta yi kuma hi Monday ku na moya. So na mafamba i postini mara hi to vheta hi languta kwala ka manyangatsi of course ku se papila ri fikini. So hi fika hi pfula laniwa hi fika hi cheka swona ku le henhla ku fika ku tsala ku Scorpion Legal Protection, as you can see kwalano va ku swi ya kwini ka instance ku balohi va ku by hand, even then va ku dear madam manyangati a wu swi voni ngutse loko diya madam lama. So loko ni kha ni hlaya laha ni vone vo tala va kha ku vulavula hi timhaka ta Sarah Baartman loko hava ku hi mhaka ku i Sarah Baartman ku ze ku tsala ku diya madam hava ku bini mfu swi ku diya madam. And then of course va ku regarding or in reference to defamation of character va ku masitema singita hlungwane yourself
masiku ta hlungwana i swa ku ma famba ku ta ku ma famba I guess so ya ndzi fa ku kombisa ku va confirm of course ku va yimela the above member ku nga masiku ta hlungwana which I believe ma famba va fika va tirhisa vito ra va artist because swa hi bayizisa hina no yalowo of course ku nga client ya hina client ya hina of course yi advising ku ri yi onhele reputation vundzhuti bya yona hikuva i poste swin'wana ka Facebook and i ya mahlweni of course i fike claima ku artist ya hina of course a yi dlayi hi nga swi vurisa sweswo for now yi inferior of course which means a yi pfuni nchumu na le ka team ni nga tlhela veka na screenshot ku swi summarize swilo kwalano then swilo leswi nga swi vula manyangatsi a hi ntiyiso and swo swi nga endla ku of course fika swi onha i vundzhuti bya client ya hina la ku yi vona tilo ya rhala na yena mafambi leswi a kombisaka swona kwalano ku a ntiyiso va tlhela kombisa ku further note cyberbullying of course yi include ku va i senda ku va i posta no va i share the negative harmful or false or mean content about someone else, okay? And this include of course ku va i share personal and private information about someone causing embarrassment or humiliation amount to criminal offense. Even va fika kombisa ku va n'wi demanda manyangatsa of course kusukela siku leri a kumaka papila and manyangatsa already ri kumini ku nga siku namuntlha of course ra 9 ta July ku fika a hambana of course no va a va tsala ti-bad statement about mafamba even then a tlhela a apologize ku va a endle statement xexo kombisa ku mafamba a nga dlayi hosa ti-resources ta Dr. Joy Shirimani loko o tsandzeka ku swi endla sweswo va ta n'wi suwa ya hi nga swi vulisa sweswo so far so swi vula ku hi ku namuntlha 19 swa ku 90 hi ku i ri kumini namuntlha swa ku ta vheta ku va ku ri day 1 already ku i ri kumini manyangatsi so swi vula ku 19 20 21 22 23 24 25 26 swa ku ya by Friday manyangatsi fika a va apologizing as you can see kwalano so loko hi hlaya comment manyangatsi fika kombisa ku you need to apologize hi Monday na mafambi posting of course as you can see papila lero of course ri suka ka yena iyo a nga sungula a swi posta as you can see kwala is the same thing kwalano mara i tlhela kombisa ku hume i single ya yena as you can see very n'wamankena single is now available on Spotify then i kombisa ku EP ya yena yi ta hi 26 ta July hi kona se yi nga ta yi kha yi huma so far ku va na a single so far mayingisela hi twa ku manyangatsi a ri rhonga or kanjhani ku a ni manyangatsi fika kombisa ku ha ti-hit so hopefully ku ta ku ri ti-hit leti ta ku a hi fambeni ha yingisela and then you judge for yourself mi ta vuya mi ta comment kwala ka video mi twa ku i hit or kanjhani hi leswo bakalabele bakegulu ona byalege nabo ya batu baba hulu ike gustale kala vista